those demons out. Just shake them. But shake yourself, shake yourself, shake yourself. You know today is the day. I'm going to dance for the Lord. And I'm going to shout. And I'm going to jump. Can we jump for Jesus? Hallelujah. Look, I know your neighbor is far from you. Look at your neighbor and say, neighbor, please don't disturb me. Because I'm going to dance. I'm going to worship my God. Please don't stand in front of me. Ne? I came to worship God. Don't worry about me. I came to my God. Hallelujah. You came to your God. Hallelujah. I want to hear you sing today. I want to hear you sing today. Let's go. Unwele, 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 I can't hear you. I can't hear you. Yes, yes, yes. Oh, the city unwele, yemo unwele, I unwele, uchiku unwele, 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 ela unwele, yena unwele, tina city unwele, enuchiku unwele, ubaba unwele, usomakhu unwele, unwele yena unwele, unwele, unwele. Ay, 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 come on, come on, come on. City unwele, ubaba ye,
shaya izandla lapha. Ake sithi no 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 no. Jesus. Uyazi ma uthi no kubani? Satan. Uyazi uthi no kubani? Uthi no kubani? Satan. Hayi, uthi no kubani? Kutheni usithi no? Kutheni usithi no? Uthi no ngoba you are still alive. Uzenzile zonke izinto kodwa you are still here. So you must mean it. No, 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 no. No, no, no. Satan, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Yayithi maybe abanye bafuna isitswana angazi ngizwile kodwa bathi isitswana sisiri che 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 ne ay 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 che 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 au che 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 ay che bakuphi amadoda shaya amakhwelo mo apho nisuka khona kwaXhosa emaXhoseni thina sithi hayi 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 Jesus. Did you find some language today? KwaZulu le Durban. Bathi cha 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 cha. Bathi cha cha. Cha cha cha. Bathi cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Hallelujah. Hey, ivenda angaza venda bathi. Hayi asibaxolele. Asithi bohlala bejabula bethi. Amen. Hallelujah. Bohlala bejabula bethi. Amen. Hallelujah. Bohlala bejabula bethi. Shayizatha. Bohlala bejabula bethi. Inkosi yona
Nyathela madimoni ngeligama lika Jesu. Nayazi le ngoma. Sizowanyathela madimoni ngeligama lika Jesu. Sizowanyathela madimoni ngeligama. Sizowanyathela madimoni ngeligama. Aswanyatelen, ni ready, nyatela mo, what's Sizo. For the last time, go. Matla la morena Jesu wa Nazareta modimo wa rona re a o halaletsa re a o tlotlisa re phamisa boholo ba hao modimo ntate wa ka ya lokileng ha hona ya tshwana le wena o ga bo sa fele modimo wa ka lokileng ntate itlotlise o iponatse le o sengwa letsatsi la ka jeno modimo wa ka ya tshepalang re tla ho wena modimo wa ka ya lokileng re ya inehela modimo wa ka ya nang le matla ohle ama dipelo tsa rona ama maphelo a rona modimo wa ka ya halalelang le o sengwa letsatsi la ka jeno modimo wa ka ya lokileng re hloka ho ikutlwela boteng ba hao modimo wa ka ya halalelang re hloka tsamaiso ya hao moya o halalelang we need your touch we need your presence moya o halalelang le o sengwa letsatsi la ka jeno bane ka ntle wena ha re letho tshepo ya rona moya o halalelang o matla a rona o bophelo ba rona re a ikokobetsa ntate wa ka ya lokile bua le maphelo a rona modimo bua le ntswe la hao sengwa letsatsi modimo wa rona re mametse ntate wa ka ya lokile re hloka ho utlwa diqitsa hao modimo wa rona re hloka ho utlwa wena o itsamela le o sengwa letsatsi ka go tshebeletso hao modimo wa ka ya lokile ntate ka o fetisisa re tsoseletse modimo wa ka ya lokile re tsoseletse modimo wa rona re tsoseletse modimo wa ka ya lokile ntate re o tshepile modimo wa rona hobane re tshepisitse ntate wa ka halalelang lentsweng la hao modimo o itse o keke wa re lahla o itse o keke wa re tloela modimo wa ka ya lokile maemong ohle modimo wa rona o na le rona maemong ohle re bona matla modimo re bona boholo ba hao re bona lerato la hao re bona tsamaiso ya hao modimo wa ka ya lokile nka taolo le sengwa letsatsi ka go tshebeletso ya hao modimo wa ka ya lokile ka lebitso le matla lebitso le leholo lebitso le re le filwe lebitso le re hlolelang lebitso le re lwanelang e leng la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste re a leboha ntate wa ka ya lokile thank you Lord Jesus amen hallelujah ke a dumedisa le sengwa letsatsi ka lebitso le letle la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste amen re a leboha ntate modimo re etsetsa nako lona motsotso o kopanela mo le ena tshebeletsong ya hae lo sengwa letsatsi la ka jeno amen le amohetse bazwala le amohetse bana ba morena ka ntlong ya Jehova se tsuang ka go ntlo ya Jehova le lona le seetse go hona mo re ithabisang teng go hona mo re itlotlisang teng amen ke rata ho bona fela ba qalang ho ba teng ka go tshebeletso ya shani light letsatsing la ka jeno oh ha rena baeti ka jeno amen re le banta te modimo ka tsele e kgetheileng le amohetso bana ba morena ikutlweleng le le hae amen okay re tla ditsebisong tsa rona
tsebisong ya pele le ntse le hopotswa ka taba ya melao ya COVID, so re dule re apere di-maske, re hlape matsoho, re sanitize, re boloke social distance. Batho ba ka dulang ba atamelane ke bao e leng fela family, ba tswang family e one, amen. E latelang tsebiso ke hore kids ministry e butswe ka Green Hall ka 8:20. And then youth ministry le yona e butswe ka 10 ka mo Green Hall, amen. And then ka laboraro le leng le leng hona le prayer mo WhatsApp group, so re kopa re nkeng karolo bana ba morena. Haeba ha una di-number tsa hao ha di so be teng ka hare ho group ya tshebeletso, o neelane ka tsona ho baruti, and then o kentshwe mo groupung le wena o tsebe ho kopanela tshebeletsong thapelong ka laboraro, amen. E latelang ke hore di small group le di-connect groups di butswe, so ka mora ho service re kopa re duleng re joine di-group tsa rona, amen. And then ya hona le worship cafe ka di-Sundays ka 5:30. And then tsebiso ya ho qetela ke hore SOS fund, so bazalwane le kopa ho nehela, ya re kopa ho nehelwa ho fund ena hore mosebetsi wa Modimo o tsebe ho tswella pele, amen. Ditsebiso di fella mona, ke a leboga. Because he loves me so, because he loves me so, he died for me on Calvary, just because he loves me so. Because he loves me so, because he loves me so, he died for me on Calvary, just because he loves me so. Oh, because he loves me so, because he loves me so, he died for me on Calvary, just because he loves me. Oh, because he loves me so, because he loves me, he loves me. Oh, God, just because he loves me. Yeah, Makuba, engithandile, uJesu, engithandile, wangifela, Kuba, yes, Lord. Nkosi wena Kuba, wena ungithandile, Kuba, ungithandile, wangifela, Kuba wena, Kuba wena, Kuba wena, Kuba wena, wena ungithandile.
slain. Hallelujah. Clap your hands for Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Re amohela le ba ntseng ba kena ka go tshebeletso le amohetswe ka ntlong ya Jehova. Amen. Nakong ya jwale re tla nakong ya monehelo
So re tlo thola lengolo la monehelo mo bukeng ya Deuteronomy 16 verse 17. So ha re se re fumane ba le ka tsela ena. Mampe batle e mong le mong ka mpho ya matso a hae le ka mo Jehova Modimo wa hao a o hlonolofaditseng ka teng. Amen. So re santsane re tlo nehela re tla ka dimpho tseo Modimo a re hlonolofaditseng ka tsona. Ke nako ya monehelo re nehela re thabile. Amen. So ke tlo kopa ba re lead ka di songs tse pedi and then re tlo nehela re tlo Modimo ka dimpho tsa rona. Amen. Yo Jehovah, yo Jehovah, yo Jehovah, ulifika, yo Jehovah, 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 ulifika, yo Jehovah, 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 when I ulifika, ulifika laka, Jehovah, Jehovah, when I ulifika, ulifika laka, when I Jehovah, when I Jehovah, ulifika laka, ulifika laka, when I ulifika, oh, hallelujah. How will it be when I will it be? Jehovah. Jehovah. Will it be Kalaka? Jehovah. When I will it be? Will it be Kalaka? Will it be when I will it be? Jehovah. Oh, Jehovah. Hallelujah. Jehovah. When I will it be? Tina. What?
Hallelujah. Hallelujah. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo siyaqoba. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo 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 singaba nqobile siyanqoba. Njalo singaba nqobile siyanqoba. Njalo sidlule ezintweni siyadlula. Njalo sidlule ezintweni ezinzima. Njalo sidlule ezintweni asale siyadlula. Njalo siyanqoba. Singaba nqobile siyanqoba. Njalo one, two, one. Abo. What's up? One, two. Singaba nqobile siyanqoba. Njalo singaba nqobile siyanqoba. Njalo was. We are born among mobile. You begin to move. Was. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo sidlule ezintweni ezinzima. Njalo sidlule ezintweni ezinzima. Njalo, come on, testify. Sidlule ezintweni ezinzima. Njalo siyaqoba. Siyamazi umelosi. Siyamazi ubaba waso. Siyamazi umelosi. Siyamazi ubaba waso. Ayangizwa. Siyamazi umelosi. Siyamazi ubaba waso. Siyamazi umelosi. Siyamazi ubaba waso.
Basutu, water, Basutu, water. Ah, little Sala, water, water. I'm water. Hey, Uba, no si hola yo. Hey, Uba, no si pataga. Hey, Uba, no si hola yo. Si hola yo. Uba, no si pataga. Si ama subelo. Hayumelo. Si ama subaba was. Hey, Amapina. Si ama subelo. Hey, subelo. Si ama subaba was. Si ama. Hallelujah. Manancha. Hello, Manancha. Hello, Manancha. Hongo suji Yesu. Can we lift our hands unto Him? Manancha, Babage Manancha. Hello. Ongo suji Yesu nanamhlanje githi mana njalo Nkosi mana njalo Nkosi mana njalo ongo suji Yesu mana njalo Come on, give Him praise. Come on, worship Him. Worship Him. Mananchalo, yeah. Yeah, just want me well. Yeah. When I
Say hallelujah. Father, we give you praise. Oh, for there is none like you. You alone are God. We say hallelujah to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kuwe. Siyabonga ngokuphila kwethu. Siyabonga Baba-ke. Sikubonga ngemindeni yethu. Sibonga ngemisebenzi yethu Jesu. Sibonga ngabantwana bethu. Sibonga ukuphila Nkulunkulu. Sibonga ukuphila kuwe. Ngoba akekho njengawe Baba. Ngoba akekho. Siyabonga Jesu. Sabonga Baba, Siyabonga. sabonga, Father, we give you praise. sabonga, sabonga. Siyabonga. Esikuphi wena mongekho siyabonga. Narababoshethele boyana rabe. Siyabonga nini mano. Siyabonga kuwe. Siyabonga, Siyabonga kuwe. siyabonga. Uphakeme namhlanje Akekho siyabonga. njengawe. Sisebenzise Jesu siyabonga. Akekho linganiso. Siyabonga Jesu siyabonga. Siyabonga Baba. Siyabonga Baba. We thank you. Siyabonga Baba. We thank Siyabonga. Yebo. Siyabonga. 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 Wena ungcwele siyabonga. Yebo. Kuwe. Kuwe. Kuwe Jesu. Siyabonga. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Modimo lo senga kajeno tato wa ka ya lokileng. Lord, we come before your presence this morning. Without you, Lord, there's nothing that we can do. Modimo wa ka. Fill us with your presence in this place. O senga kajeno. Modimo wa ka re hloka ho utlwa wena tsatsing la kajeno maphelong a rona. Ka tsela e kgethehileng tato wa ka ya lokileng. Sibonga ubukhulu bakho Nkosi ekuseni kwanamhlanje.
phinda moyingcwele okhuluma empilweni zethu ngendlela lekuthanda wena ngoba wena uNkulunkulu wempilo zethu nasekuseni. Siyabonga moyingcwele, siyabonga. Thank you, Jesus. Uriona gilila Kitebe lihodimo muyeti ahatali ubetra kimoti uri huna kililale uri huna kililale kitebeli hodi muyeti ahatali muyeti ahatali ubetra kimodimo uri huna kililali uri huna kililali kitebeli hodimo Ona moyeng wana o, we are going to do what God has said to me the whole week. In the same spirit, the praise as Modimo as building, make a coffee. God has laid out as we worship this song. Modimo we say hands ribina pinai. There's somebody who's gonna receive his healing as we sing this song. Aribina pinai. Ke dumela seo Modimo a se buileng. I believe what God has said. Whoever you are sick, wherever you are, Boshe mo lente. be here or online, believe what God is going to do with you. Demona kapo o marangrane. We sing only these two verses. Demana tsena tse pedi fe. Now let me explain the word ho lelala ko etsa. Let me explain the word holilala. What is it? You know, it's to look up Ke ho tadima. and not looking up only, O sa sheba Modimo fe. but looking up with expectation from the Lord. As we worship it, I want you in your spirit to focus on God Ke batla moyeng wa hao o tsepame ho Modimo. and say, Lord, heal me now. O re morena mphodise hana I jwale. don't care what kind of illness it Ha ke is, na taba ke mofuta ofeng wa ho kupa. but ke dumela seo moya o halalelang yena se I buang. believe what the Holy Spirit says. Uri huna kililali kitebeli hodimo mueti ahatali
Hobane Modimo ya tshepahala lentsweng la hao. Ntate ke leboha phodiso o e entseng. Hobane wena o Modimo ya fodisang. Modimo ntate wa ka ya lokileng. Who watches over his way to fulfill what you send it for. I thank you, Father God, in the name of Jesus. Amen. You may be seated in the presence of God. Thank you, guys. God bless you. If you experience your healing, tell your neighbor there. Ha o fumane phodiso ya hao, baka ho moahisani wa hao. And when your neighbor has told you, I receive my healing, Ha o bolelletse hore o fumane phodiso, wena o phhamise letsoho. just lift your heads. I'm waiting for that. Ke emetse taba tsena. If you receive your healing, Haeba o fumane phodiso ya hao, just tell somebody next to you. bolella motho ya pela hao. Wena o ba o botsang, You who's been told, you raise your hand. phamisa letsoho la hao. I'm waiting with expectation. Ke eme ka tebello. Ke bona letsoho. I see a hand. I'm waiting with expectation. Ke lebelletse taba tsena. Hobane Modimo ha bue ebe ha etse. For God doesn't just speak and not do. There's so many healings, form of healings. Phodiso di ngata, Ha se phodiso e le nngwe fela. not only one healing. There's so many things that God can heal in your life. Ntho di ngata tseo Modimo a ka di fodisa bophelo You ba need hao. to surrender hore Modimo a fodise bophelo ba O hao. hloka ho inehela Modimo that God may heal you. God heal your finances, Modimo a fodise ditjhelete heal tsa your hao. health, A fodise bophelo your ba hao. relationships, Dikamano tsa hao. all things in the spheres of your life. Ntho tsohle mekgahlelong yohle ya bophelo ba Re hao. hloka hore Modimo a re We fodise. need God to heal us. Amen. Amen. We welcome you all this morning. Re a le amohela bohle hoseng hona. Ekuseni okuhle okwenza uNkulunkulu. Wonderful morning made by the Lord. Sizomkhonza. We are going to worship. Re rata ho leboha Modimo ka Like to thank tshebeletso God. ya bomme maobane. Women's service yesterday. It was a wonderful women's conference. E ne le conference e matla ya bomme. And we thank God that for the first time we did it in September, not in August. Ke leboha Modimo kgetlong la pele re entse ka September e seng ka August. I think Modimo busy ka nna ka ho tloha tlwaelong as kereke. The Lord is busy with me moving from the habit That as a church. moving with trends, but moving under obedience. Re tsamaya ka dintho tse teng empa ka tlasa boikhomamelo. Re hloka hore re tlohe ditlwaelong tsa batho re etsala eng ka nako e itseng. We move from habitual deeds of people of what is Empa re happening hloka re at time. tsamaye hore moya wa ho halalelang o beha maphelong a But we rona. need to walk with what the Holy Spirit says in us. And if you have been missed and it's your first time in Shining Light, you are welcome. Modimo o etsa Ha e le hantle. kgetlo la hao la pele Shining Light o amohetse Modimo a o etsa hantle. And I encourage you next week, come wearing your traditional attire. Ke o kgothatsa hore beke e tlang e tla o apere setso sa hao. The 24 di hole ho rona re etseng bekeng e tlang. 24th are still too far. Let's do it Let's next put week. your cultural attire that you like to put on, Apara setso seo ka ratang ho se apara. so we celebrate together Re tle- our diversity. Re tle re tsebe ho keteka ha mmoho ho fapana ha rona. And I encourage you to be in the service next week. Ke o kgothaletsa ho ba teng tshebeletsong And ena. tell somebody who's not here really to be here. It's a very important Sunday next week. Bolella motho ya seng teng a tle. Ke Sontaha se bohlokwa haholo. We're going to lay what's God's purpose with the church next week. Re tlo bua ka sepheo sa Modimo ka kereke beke. Today, re bua ka hore, is God having a purpose about my Ka life? sheko re re na Modimo o na le sepheo ka bophelo ba ka na. Modimo o na le seo e le morero ka bophelo ba ka na. Does he have any purpose in my life? And many times ra ipotsa hore na ekaba Modimo o na le morero bakeng sa motho o mong le o mong na. Nako tse ngata we ask ourselves if God has got a purpose for anyone. Ekaba Modimo o batla ke tsebe na ka morero wa hae bophelong ba. Does God want me to know about his purpose in my life? Is there a possibility that I can go through bophelong ba ka and not experience my purpose na? Na bokgoni bo teng ba hore nka feta in my life ke sa bone And sepheo le karabo ke morero na? Modimo o na le morero ka bophelo ba The rona. answer is yes. God does have a purpose in your life. All the time Modimo o re beile pelong ya hae. Nako tsohle he has placed us in his And heart. Modimo o batla o tsebe ka bobatsi hore ke eng seo a o betseng sona bophelong ba And hao. God wants you to know explicitly what is it that he has placed in your life. And wa kgonahala hore o ka ya bophelong ba hao bohle o sa kopana le
morero wa Modimo bophelong ba hao. It is possible that you can go on in your life without meeting the purpose of God. Hobane in your life. Modimo moya wa hae ha o ifostele batho. For his spirit does not force himself unto Empa moya people. o halalelang o ready ho bao ba putsing pelo tsa bona. But the Holy Spirit is ready unto those who had opened their Now, hearts. nnete ya taba ke hore Modimo o hlodile. The reality is that God has created. And when God created the light Mme Modimo ha hlola lesedi. and look at it, he said, this is good. A le bona a re sena se lokile. And when God created all beings, Modimo ha hlola dibupua tsohle. creating the skies, the animals, A hlola sepakapaka le diphoofolo. and God said, this is good. Modimo a re hona ho lokile. And the Bible ka nruta hore ka tsatsi la botshelela, My Bible says on the 6th day, o hlokomele Modimo ha bopa fela. be careful, he did not just create. But God said, let us. Empa o itse, My a God. re ke re. So at first God was saying the word all the time. Pele Modimo o na ntsa bua lentswe But nako when it tsohle. comes to man, God says, let us. Empa ha o tloa mothong a re ke re. And the end product of that, Etello ya taba tseno. Modimo ha kgone hore this is good. He couldn't say hona ho lokile. But God, this is very good. A re hona ho lokile haholo. Oh, hotle ka ho fetisisa. This is very good. Loku kuhle ngendlela ewisimanga. Hona ho hotle ka tsela e makatsang. Now, utsho hore Modimo na bona something that is so different It means God saw ntho e fapaneng. from what He has created from first day Ho to the seo fifth a day. se hlodileng ho tloha tsatsing la pele le hana jwale. And that on its own, Ho ka bo hona fela. it says God has a purpose Hore with you. Modimo o na le sepheho. If God can say this is very good, Ha Modimo a ka re hona ho lokile. it is very good even today. Ho hotle le letsatsing la To be kasheno. found in the will of God, it is Ho very tholahala good. thatong ya Modimo ho Ho hotle. sebeletsa Modimo letsatsing la kajeno, ho hotle Serving haholo. God today, it is very good. To surrender your life, it is still very Ho good even nehela today. bophelo ba hao ho ntso le hotle haholo le Ho tseba letsatsing lena. seo Modimo o beetseng sona ho tla haholo tsatsing Knowing la what God kajeno. has placed for you, who it is good If today. God says in the house of the Lord, you should be the spoon, don't be the knife. Ha Modimo a re o be kgaba, se ke wa ba thipa. When God says be the glass, don't be the cup, Ha be the Modimo a glass. re o be kgalase, o se ke wa ba komiki, ba kgalase. Be what God has E created ba you seo to be. Modimo a se hlotseng. For God to affirm and say this is very Hore good. Modimo a dumele a tjho sena se setle. But Ephesians 1 verse 5. Ephesians 1 verse 5. A rara e sa le pele hore ka Jesu Kriste re be bana ba hae ho ya ka ho rata ha hae le ka ho kgahlwa ha hae. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do. And it gave him a great pleasure. God decided in advance. O ile a nka qeto pele ho ka Ke etsahala. kopa le shebe so that o bone ntho e ke e etsang. Look at me so you may see what I'm God doing. decided in O advance nkile qeto ho soka ho etsahala. to adopt us Hore ho ikukela rona into his own family lelapeng la hae. by bringing us to him through Christ Jesus. Ka ho re tlisa ho yena ka Kriste Jesu. Now listen to this. This is what he wanted. Sena ke seo a neng a se batla. Not only wanted, E seng a se batla fela. but wanted to do. Empa seo a na batla ho se etsa. Modimo ke Modimo ya etsang. He is God Ah, who does. that's why you find your purpose in the doing of Ke it. mo o fumanang sepheo So sa hao ke God tsona. didn't just want to adopt Ha us, batle ho ikukela rona fela. but he brought us through Christ. Empa o re tlisitse ka Kriste. And this is what he wanted to do. Mme ke seo a neng a batla ho se etsa. And look, it gave him a great pleasure. Ho ile ha mo thabisa haholo. Ha kgahlisa Modimo.
It gave God a pleasure hore rona re be bana ba hae that we may become His ka ho sons ya ha o rata ha hae. according to His will, My God, Yes. e seng ho ya ka ho rata ha puso ni, not according to the will of the government. e seng ko China ba no bana ba itu fela, Not in China where they say only 2 empa children. ka ho rata ha Modimo rona re But adoptiwe. through the love of God, we were adopted. So therefore, once o adoptwa, How adopt do? you receive the benefits of that family. O amohela bomonate ba lelapa le. And therefore, if you are not obedient Empa ha o sa mamele, or walk in o sa obedience tsamaye ka ho in mamela that family, lelapeng leo, le a tseba ho etsahalang, you know what akere? happens, right? Yes. But here's what I like. Ntlha ke ena mona. That I wish we can take this kind of attitude re le Eo ke baKreste. neng ke lakatse ka re ka nka mokgwa How ona. many times you've been chased away ko lapeng la ko Ke hae? ha kae o ntso o tejelwa he. Sizideliwe but hamba ngisakufunela endlini la. Tsamaya ke sa o batla mona. Empa ha o tswa ka tlung ba o ntsha ba re phuma la endlini. But as you walk out being chased out There are of the two house, places ngwana ko lapeng leo a emang ho baka tsona. dipedi where the baby of that family would stay. Either o tlo ema monyako ka ntle, You'd either go and wait on the door but o lo outside ema gate. or by the gate. And slowly but surely, Hanyane hanyane. that child will try to go back into Ngwana the o tla house. ba ntsa atamela ha. Because he or she cannot afford Hobane a keke be kgona to miss the benefits ho of this family. lahlehelwa ke bomonate kapa botle ba lapa la habo. So if God has adopted us in advance, Haebe Modimo o ile a re nka ho soka ho etsahala. seo se etsahalang hona jwale, What is happening now? it means it is a lie of the devil. Ho bolela hore ke leshano la Satan. Hobane wena Modimo before o ba ko, Because before you were there, God has already placed His grace for you. Modimo sa o beetse mohau wa hae. Ah, Baina, Amen. my God. Amen. So it means if I move in this path, Ho bolela hore ha ke tsamaya tseleng ena, as things seem tough and difficult, ha dintho di bonahala di le thata le boima, and I give up and I backslide, ebe ke a tlohella ke kgutlela but morao. when my heart, like David, seek God Empa ha forgiveness, pelo ya ka e llela Modimo jwalo ka ke Dafita. fumana moha wa Modimo nkemetse ka pele. I received the grace of God already waiting for me. I ke emele moreleta phaka e tlong confirma. I don't wait for Moreleta Park to confirm. Empa moha wa Modimo sontso But the nkemetse ka grace pele. of God has already awaited And me. once I'm in tune le moha wa Modimo, Ha fela ke teana le the grace ke of kgona God, ho tlo utlwisisa morero wa Modimo ka bophelo I ba begin ka. to comprehend the purpose of God about my life. Now there's this word that it applies on this Lentswe ke verse. lena le o buang ka lona tabeng ena. Predestined. Ho behelwa pele. Now, yes, we be hand. Now, that word, le bolela lentswe le bolela hore le bolela hore ho rerwa e sale pele. Predestined mean to be planned ahead. And ka Sesotho se seng hape le bolela hore ho tshwaelwa e sale pele ho tseba pele. To be marked before the initial knowledge. And now, have you ever seen how we like to put labels on O ourselves? kile a bona re rata jwang ho itshwara. Re rata hore wena o Gemina a tjena. We like to say this Gemina is like this. Even if we try to describe you, Once we forget your name, we will label you according to your deeds. so now when the enemy attacks us, Jwalo ha sera se re kenela, he doesn't attack us on what we are good ha re at, kenele ka seo re leng batle ka sona. because he is a copycat. Hobane yena wa kopisa. Wa tseba Modimo o itse he has predestined, O tseba hantle that the Lord has planned ahead. and now the enemy will speak Jwale things sera se tla bua dintho tse etsang hore re bone hore we cannot reach ahead. that make us realize hore re keke be ra fihla pele. If you are an A+ student, devil cannot come and say, they must tell you are A student. Ha o le wena." bana ba ba bohlale se ka nna, No. sera se keke be sa re, He "Ai, wena o comes bohlale." on your downfall O tla ho weng ha ha. and wants to destroy you there. O batla ho bolaya moo. So he's a copycat. O a kopisa. And now, o tla ho rona, o se hlasela ngezinto that we care so much about. O re kenela ka ntho tse re di kgathallang haholo. Yes.
And ultimately, ebe hang. wa bona ha o lahlehetswe ke morero o Modimo a o beileng bophelong ba hao, Once you have lost the purpose that God has placed in your life, you die. o fedile ka wena. I'm not talking literal death. You Ha ke die. bue ho shwa ha nama. You die to connect with God. O hloleha ho hokana le You Modimo. die to have a koinonia. O shwa ho be le dikamano. You die, you die, you Wa die. shwa, wa shwa. And the next step after dying Bohato bo latelang ka mora ho shwa, is to take a red pen. ko nka pene e kgubedu. Have you ever seen no one wants to go down alone? O kila bona ona motho a batla ho nyafatsha le mo. You wanted a company to go down with. Re tsamaya le batho ha re ya fatshe. Aish. Then you begin to miss your O purpose. qalella jwalo lahlelwa ke sepheo sa hao. But there's a mark that the Lord has set apart on us. Empa letshwao le teng leo Modimo a le beileng. By Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2 verse 10. Now understand this. You know, if it's not for the first time I preach on God's purpose. I don't know how many times I preach on that. But at this time when I came to this scripture, I realized that actually God is telling us about our purpose. Ha ke bala lengolo lena ke hlokomela hore hona le seo Modimo a re bolellang sona ka sepheo sa rona. He says, "Hobane re mosebetsi wa wona, For we are God's masterpiece. re bopetswe ho Jesu Kriste." Now take note, that's where more purpose is being revealed. Ke mo sepheo se hlahellang teng. Okay, let's start. Hobane re mosebetsi wa wona, For we are God's masterpiece. re bopetswe ho Jesu Kriste, He has created us anew in Christ Jesus, mesebetsi e molemo. so we can do good things. You know, bomela tseba ke re ha le krocha kapa le loa a ke tsebe le ke krocha ke re. Now, if you take a yellow color, Ha o nka mmala ona o mosehla, a ke tsebe la starta le tse a knot mo, then o etsa ntho eo e etswang moo. then it start to grow again. E qalella e hola ke re. Then you decide now you want to put another color into it. O kenya mmala o mong hape. Then unka color a green. You take No. mmala- I think Sundowns, Rinka Chiefs. Yeah. You know, it's Yeah, black. Then you take yeah. gold. Ebe o nka ena e ya Gauta. So you combine, you know, this color of Kaizer Chiefs, Wa di kopantsha jwale le so ya that team it ena beats e nngwe Sundowns ena. tonight, Hore today. jwale e tle e hlole Sundowns bosiu. Now, when you take black and put it on gold, Jwale ha o nka e ntsho e kopanya le ena ya Gauta. you are not going just to begin to make your crouching around this, but not attached to it. My Ha God. o lowe ho bapana le taba tsena, Le de son empa kutlwa wa ma- di kopanya. Ka go ke be specific le wena motswala ka wa nkutlwa maka bona mo ke kena it's a black one. E Okay. ke ena e ntshwana ke ena. So you put the gold one. O tlisa ena ya Gauta ya mala wa You don't start that from the vacuum, ha o e qale mona sepakapakeng mona, but empa you attach it. o e hokahanya le yona. There is somewhere mo e tlamehile starte teng. Ho na le mo e tlamehang e qale teng. There's a connection mo e tlamehile starte Ho teng. na le kgokahano ya teng moo. Monna tabela monna tabela. You need to connect even if you don't see O anything hloka ho else. hokahana la o sa e bone. But Tabo, where's your kite? Ba re o kae kite ya hao No, Thabo? I keep on it. I cannot see There's the sky. skies, there's clouds over Maru a me. ikwahetse. But one thing for sure, Empa ntho e ke e tsebang, this thing that I'm holding in my ho hand, na le ntho e ke e I tshwereng can le hear tsona. there's a wind above the clouds Moya o teng ka hodima maru. that confirms that life is E there. ntisetsang hore taba e teng ka moo. Hore Satan wa bua a re ha o connected Whether the wena. devil says you are not Mara connected, Modimo morero wa hae o beile o but God's nna. plan has been placed in my Hore life, wena o tla ama maphelo a that you will batho. impact other Batho people. ba tla tseba Jesu ka People shall wena. know Jesus You through lay the you. hands upon the O sick. beha matsoho hodima You'll ba preach the kulang. gospel. O rera You'll evangeli. show love. O bontsha You lerato. are connected. O hokahane. You don't see the Ha o connection, bone kgokahano ya but hao. you are connected. Empa o hokahane. Do you know what gives you assurance of that Wa connection? tseba ke eng e o tisetsa hore o It's hokahane? not that you have the string in the A se hand. hore o e tshwere letsohong. Ay. Hey, mano. Ntho ya lona ya COVID e. Ay, come here, khotso. Look here. Bon. Ha se taba hore o tshwere
this rope, It's not a matter of you holding this rope. that it is an assurance that yeah, something is there. Ena ke tiisetso ya rona le ntho e teng. But can I tell you what is the Empa assurance? nka o bolella ke eng tiisetso? Look at him when I put. Mo shebe ha ke e hula. There's no way he can stand still. Ha o ka mokgwa a ka emang fela. There's a movement o Modimo a o Ho na le etsang. motsamao that God is doing Hore here. o dumele. For you to believe. Hore there is life Hore ho na le bophelo. on the other side. Ka lehlakoreng le leng. It is not stagnant. Ha e ema fela. When God moves, Ha Modimo a He tsitsile. removes. Wa suthisa. Eh, dumela Modimo a tlose Believe bophelong and ba allow hao. God to move in your Hore life. bophelo bo So hlahele. your life may be manifested. And so that you realize your purpose Hore o in tlo God. hlokomele sepheo le morero. So I realize when I read Ephesians 2:10 Jwale ke a hlokomela ha ke bala Ephesians 2:10. that God is revealing what is His purpose. Hore actually. Modimo o sanola sepheo sa hae. One okay orients re mosebetsi wa hae. For he has created us, we are his masterpiece. Then therefore He attached us more grace. Ebile o re hokahantse le Kreste. Bakeng sa mosebetsi o molemo For his good works eo Modimo o lokisitseng pele. that God has planned long ago, Re tle re itsamaele ho yona. that we may walk in it, E seng re etse, not doing it, re tsamaye ho yona. to walk in it. Bona, everything e good o tsong o e etsa hona tje. Ntho enngwe le enngwe e ntle that you are doing now, Ke a tseba o etsa go feel monate, o ikutlwela monate. Ke re it makes you feel wonderful. a o so lo mo fileng dieta last week. The lady you offered your shoes to last week, O lo mo fileng tjhelete last week. the one you offered your money to, Wa tjho hore hey ke lokile ke you a say, fana. I am good, I am my Can I giver. shock you this morning? Nka o tshosa hoseng ho. O etsa ntho e Modimo a expectileng o e etse. You're doing what is expected of you from God. I don't know. I nkile ka sebetsa public sector. I once worked in a public sector. So na le ntho e bitswang a performance bonus time. Onale PMDS, performance bonus. Ha o batla ho utlwa gore batho ba lwananeng ke ka nako eo. If you want to see the public workers, Because you have to write or how you have worked throughout the year. o tlamehile o ngwale pale ya hore o sebeditse jwang selemo And it kaofela. says if you said you have done your work according to the KRA, E re ha o entse taba tsa hao ho ya ka dipehelo tseo. do you know what the score for that is? Wa tseba 3. o score 3 fela. And the expectation is if you score 4 or 5, Tebello ko ra o ka nepa 4-5 you man. can get even half of your salary. O ka fumana mohlomong mokgekgethwanyana wa mogolo wa But hao. that is not when you get 3s. A se ha o fumana. You're supposed to score 4 or 5. O tlamehile o tle 4-5 kwa. Now listen, Seng 3. it is said when you score 3, Ha o tla 3. that's very good. That's average. Ho hantle. And o kana Ho amohelehile. o kana ba botsa ba sebetsang government. You can ask those who We are in don't the want to government. put 3. A re batle We want to 3. put 4 We want 4. because we want more in terms of money that will be coming. Re batla tjhelete e ngata e. So ke a o jwetsa he mina. Now listen to Ha eba o this. tso fana ka tjhelete ka po fana ka diaparo o nana hore o etsa lehodimo le be betere for wena. If you are offering How so money and it's clothes next? thinking that you make O etsa ntho e heaven tlamehile better, metse re etsa every Sunday a re kopane you tjena. do what we should be doing every Sunday Ne when we tlamehile ba ha meet. re tswa mona le motho marang yo he Modimo mara. As we Modimo. leave this place, someone should be saying, "Oh my God." So ha re ske ga etsang botle re ikutlisa monate. Let's not do good having to make ourselves feel good. Oh, Empa ha Nkosi re etseng botle. but let us do good. Hobane re fumane ho Kreste kapa re beilwe ho Kreste. For we received or we are Bakeng sa placed in mosebetsi o Christ motle. for his good works. And therefore every good work that we do Mosebetsi o mong le o mong o motle re o is etsang part of our ke purpose. karolo ya sepheo sa rona. Yes. Yes. Oh, re ke thole se ka bua ntho ke nana. So therefore, how do we realize this? Re hlokomela When taba we tsena begin jwang? to spend time le Modimo. Ha re nka nako re spenda with God. Bazalwane, Believers, even you there online, you online. I encourage you, learn to spend time with Ke them. a o kgothaletsa ithute ho sebedisa nako ya ho le Modimo. Learn to spend your time with God. Ithute ho ba boteng ba Modimo. Then you will be
this kind of a Christian. o tla ba mofuta ona wa mokreste. There is no way you can grow in the Lord, come into church, being preached on, attend small group, we pray for you. You'll never grow. O kekebe wa hola ha o ntse o tla kerekeng fela o rapellwa o tsamaya di small Ebile o group. keke wa Ha o no tseba hola. morero wa Modimo ka O kekebe bophelo wa ba tseba hao. le the purpose of But God about your life. mafukwazi uNkulunkulu, Empa ha o batla ho tseba Modimo, you need to work your own salvation. o hloka ho sebetsa pholoso ya hao. And Christ did this very well. He understand that he need to spend time with God. Kreste o entse sena hantle, o tlisitse hore o hloka ho spenda There's nako this le part, I Modimo. can't remember the book, the verse. Christ a elelwa hore ba batla ho mmeya morena the way ba leng ka teng batho ba. Christ realized that they wanted to Put him, Put to him- make him king. ho mo etsa morena. So when he realized that these people are in unity Ha bona hore jwale ba tabeng e le nngwe, and they want to make me king, ba batla ho mo etsa morena. my Bible says he disappeared to the mountain. Bibele re a nyamella thabeng. Where that's where your secret is. Sephiri sa hao se moo. Hey, it's so nice to stand here. I can see you down there. So now, then he disappeared to the mountain. A nyamella thabeng. But he didn't stay on the mountain. Empa ha dula hodima thaba. When it was done, Ha o fela moo, Bibele ya ka Bibele ya Sotho monate, e re Jesu a theoha thabeng. it says he descended the mountain. And ha a theoha thabeng, As he descends, people's will was off. thato ya batho e ne se e qhalehile. Power of connecting to God. Matla a ho hokana le Modimo. Jesu understand the sinner hand. He understood this very well. So there is something God desire about you. Now hona le ntho Modimo a e labalabelang ka wena. First Timothy, when you read chapter 2, verse 3 and 4 of it, Timothea wa pele verse tseo Modimo for ruta di this buile. is good and acceptable in the sight of God our Savior. Hobane sena se setle ebile se amoheleile sefahlehong sa Modimo mopholosi wa rona. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ya labalabelang batho bohle ba pholoswe ba tsebe nnete ya pholoso. For this is good and acceptable Hobane sena se setle ebile se amoheleile mahlong a Modimo. in the sight of God. Hore batho bohle, ke takatso ya Modimo go batho bohle. That all men, Now it's take that God's note. desire. Ke takatso ya Modimo hore batho bohle It's God's desire that all men ba bolokehe kapa ba pholoswe. to be saved Ba tle tsebong ya Modimo. and come to the knowledge of God. Ke mosebetsi wa mang o ba ena? Whose work is there? Hore batho bohle ba tle tsebong ya Modimo. That everyone should come to the knowledge of God. Ba tsebe nnete ya That Modimo. they might know the truth Ke of God. mosebetsi wa ka le wa hao. It is our way. Our first responsibility Boikarabelo ba pele ba rona is to tell others about Jesus ko Christ. bolella ba bang ka Jesu Kreste. If it comes to a point that you can realize that I can't without Jesus, Ha o ka fihla moo o hlokomela hore o kekebe wa kgona ntle le Jesu, you will be a troubled Christian bophelong ba hao because you will know that I'm lacking so o much. tlo tseba hore hona le moo o hlokang teng haholo. And I realized something. Yo, ntho e lang kutlwisa bohloko ke le busy ke lokisa molaetsa. I was hurt by something that I realized while preparing the message. Moruti, I realized that the people who hate the name Jesus, Batho ba hlwaileng lebitso Jesu it's not sinners, but it's the same Eish. people who call themselves Christians. a se ba etsa dibi empa ke bona ba ipitsang ba Kreste. Yo, it tear my heart when I look at that. Ile yang roba pelo ha ke bona taba ena. If there are people who hate the name Jesus, Haebe batho ba teng ba hloileng lebitso Jesu, it's people who call themselves Christians. ke batho ba ipitsang ba Kreste. But it didn't end there, but God gave me a revelation why. Ha wa fella mo Modimo ile a mpha tshenolo ya hore hobaneng na. Because now, if you align with the name Jesus, Hobane ha o ka iteanya le lebitso Jesu, this name is constantly like a mirror mo bophelong ba hao. lebitso lena le jwalo ka seipone in your life. And now there's no one who wants to see his weaknesses on Ha the ho mirror. motho ya batlang ho bona bofokodi ba hao. And that is why the cosmetic world is making such a good money. Ke ka ho cosmetic tsena tsa botle di etsa tjhelete e ngata hakana. Because when you start to see a mark on your skin, Hobane ha o bona le ba di fela se letlalong la you don't hao. have a choice. Vaseline cannot cover that. Ha ona boikgethelo hobane Vaseline ha etse bo kwaela ho. So you go for L'Oreal and you put it up. O lo You reka go for Justin, you put it o up. reka di makeup tsa mefuta eno e be
wa kwano. So therefore is the same with our life of Ho jwalo Christianity. le ka maphelo a rona a bo Kreste. We need to cover this Re hloka ho kwahela ntho tsena ka madi a Jesu Kriste. by the blood of Jesus And now we Christ. cannot apply the blood of Jesus. Jwale ha re kgone ho ikwahela ka madi a morena Jesu. Because we know very well moya o halang wa re convict. The Holy Spirit convicts us. That you need to be worthy to you. O hloka hore ebe o a tshwanelwa ebe o ka e For I am sebedisa. holy, so therefore be holy. Hobane yena o ya halalela re tlameile re And halalele. that has brought me to a conclusion that Ho ntlisa qetellong ya sinners hore don't bother about the name Jesus. maetsadibe a bana taba le But lebitso la the people Jesu. who are believers are the ones who hate this name. Empa badumedi ke bona Hobane ba this hloileng name lebitso takes leo. them from their comfort Hobane zone. lebitso lena le bantsha moo ba But it iketlileng is teng. when you are understanding your purpose, O Empa Modimo, ke ha o utlwisisa sepheo sa Modimo, that Modimo o re ke itlhatswe, a ntlhatswe, a ntlhakodisitse. that he may say he may cleanse me and clear me. And it's such a good thing to walk in confidence with the Lord. Ho monate jwang ho tsamaya ka boitshepo le Modimo. So the Pharisees and the Sadducees Jwale bafarasi le basedusi are still here even today. ba ntse ba le teng le kasheko. But hear what God says to us. Empa utlwa seo Modimo a se buang ho rona. I knew you before I formed you Ke o tsebile le pele nka o bopa in your mother's womb. popelong ya mmao. It takes us back to that predestination. E re kgotlisetsa mane mo thweng o ile a re planela pele. He knew us before he formed us in O our re mother's tsebile womb. pele a ka re bopa ka popelong tsa bommarong. Before you were born, I set you apart. Pele o ka hlaha ke ile ka o kgetha. I don't care what kind of family you're coming Ha from. ke na taba o tswa lelapeng la mofuta ofeng. But today, Yes, hold Lord. on the assurance that God is giving. Empa ka sheko tshwara tiisetsong ya Modimo a o fang Ke yona. lelapa, mohlomong, ko re ke moferefere ka hara lona. Probably it's mess in that family. Mara tsatsing la kajeno Modimo re ke na le morero ka bophelo But ba God hao. says, I've got a purpose with your life. Hobane ke o tsebile pele o fihla moo. I knew you before you arrived And here. therefore, Thank you, Jesus. o Ka hoo, ya hlolang wena. you are the conqueror. Thank you, Lord. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. O ka etsa merero yohle empa sepheo sa Modimo se tlilo tswelella. That's Proverbs 19. Ke di-Proverbia Mehopolo 19. e mengata ka pelong ya motho. Many are the thoughts Empa in a man's heart, morero wa Jehova. but the plan of God Hey, Sesotho se re ke ona o tiang. is the one that Ai, is ai, ai. sustained. Morero wa Modimo wa tia. The plan of God stands firm, prevails. Do you know the ne lo palama skepe se seholo le bona se ema se emiswa jwang a se emiswa ka di-brick ha ona brick. A big, great ship doesn't have a But braking system. an anchor will be thrown down into the river or the sea. Ebe o tla lahlelwa tshepe e boima ka hara lewatle. Hlola utlwa baena a ba paka. Listen to the Christians as they testify. Yeah, uJesu lo. Jesu Ongibambile. motshwere. Then when I say this, the Zulus are complaining. Why you say that in Zulu? Why don't you say it in Sotho? Jesu o answering wo. This Jesus who ongbambile. Now, re batla Jesu e be our anchor. Re batla ebe yena mohlodi what is it? Anchor ya rona. Ebe yena anchor ya rona. But now, this anchor, we want it to operate in the way we want it to operate. Re batla anchor ena e sebetse le rona re batla e sebetse ka yona. I give you this from Mahala. Listen to this one. Free Now, this one. this anchor when is there? Jwale anchor ena ha e le mona. Mosebetsi wa anchor ke hore e dule still. Its work is to But stand rona ka firm. batla Jesu a jumpe. But you want him to jump. A re ntshe spacing se, a re be spacing Move se us se. from this page to the other one. Ba re ke helicopter anchor, Jesu. They say it's an helicopter anchor. Mara o re be still and know that I am the Empa o Lord. re kgutsa o tsebe ke nna Modimo. Ke mosebetsi wa Jesu. It is Jesus Christ's Is way. to anchor you. Ho tsitsisa.
At this moment, o soka o tseba hore morero wa Modimo ke eng ka wena. While you still don't know what is the purpose of God about your life. You'll be doing this dance. Ke bone ba tseba. O tla bo ntse etsa mapiano so. It is fine. Go lokile. God has anchored you on the knee, underneath. Modimo o tsitsisitse tlase ma. Don't worry about the movement. Ka tshwenyeya ka motsitsinyeya. Empa ho tsamaya le moha wa Modimo. But as you walk with the grace of God, You'll know when is the time. o tla tseba hore nako Take the step. ya go nka mohato. O chest mfana ke. Yes. Obane now your chest Yeah. di controller ke Modimo. Hola. Ita. Moruti wa chest. Grace ya Modimo yo tshwere. Moha wa Modimo has hold you. O tshwere ke moha wa Modimo. Let me quickly. You are kept by his grace. Now listen what Ecclesiastes says here. Mamela mo ekelesia hore Everything's boring, utterly boring. No one can find any meaning in it. Boring to the eye, boring to the ear. Verse 9. What was will be again. What was will be again. What happened will happen again. There's nothing new on this earth. Year after year is the same thing. It is boring. tsohle ke lefela la mafela. I'm a good storyteller. This is how you must read this how you bala. Yes. What's that go to college in the Bible school? But ba ruta hore ba bala jwang ba bala Bebele. People are being taught how to read the Bible in the college. Tsohle di kgathatsa ho feta. Everything is boring. Mosotho a re dintho tsohle di kgathatsa ho feta. When a Sotho says everything is boring, Wa e bolela le ka hosane o tlo e bolela. you say it, even tomorrow you shall O say hla ka it. khona ena hape ke yona Come to hape this mo. corner is the So same it is thing. just the same. These things are the Ke same. ntho e tshwanang fela, ke ntho e one fela. You know why it's like that? Hobaneng ho le jwalo? It is when you don't know your purpose. Ke ha o sa tsebe sepheo sa hao. Ntho ya pele e tsalang ha o sa tsebe morero wa Modimo ka bophelo ba hao. First thing that happens when you don't know the plan of Ito God about your kgathatsa life, ntho. you will get tired. Number 2, Second one, ke wa kgotsofala bophelo ba you hao. will never be pleased in You'll your never life. be satisfied. Ya boraro o lahlehelwa ke control. The third one, you lose Ha o control. kgone ho etsa rational decisions You can't make, ha o kgone ho nka qeto because o hantle. dependile go utlwa somebody o reng before you make that You are decision. dependent on what somebody is saying for you to make a Empa decision. ska lahlehela thaole sa ba- ba- But don't give up. Ke sa tla kwala. You need to understand the benefits of having a purpose bophelong ba O hao. hloka ho utlwisisa molemo. Paulus ha bua Philippians 3 verse 12 o bua mantswana, I'm not saying that I have this all together, E seng hore ke se ke nkile moputso, that I have made it, but I'm well on my way, empa ke ntse ke phehella hore ke tle reaching ke hape. out to Christ, Seo Kreste ang who has tapisitseng wondrously sona. reached out for me. Yes. I know the purpose of my life. Ke tseba sepheo sa morero And wa when hao. you know purpose ya bophelo ba hao, If you know the purpose of your life, even o fitla mapheletsong a bophelo ba hao, as you come to the end of your ha o life, re ke fitlhile mo bophelo bo you don't fellang. say, I have reached the end And of o bo life. starta o counta hore ke succeedile 1 2 O 3 4 qalelle ho 5 bala tseo 6. di O ba humble finyelletseng. o bue ska Paulus. O ikokobetsa and speak like O Paul. re ke tse ke leka. O re, I am still Ho na le pressing success e on. ngata e ka mora hao. There's too much success But o re behind ke you. tse ke leka. But you say, I am still pressing Hore ke on. phielle ke e pele. I am on my way forward. Hobane o na le peiso e behetsweng For nna. there is a race set ahead for Tetile o re o me. na le moqhaka o ke tlamehileng ko And o you say thole. there is a crown that I must win. So I press on unto Empa ke this, ntse ke phehella up until I attain the ho crown fihlela ke fumana that moqhaka Christ wa has tlholo. placed for me. O Kreste a And mpehetse once you moo. understand that, Ha fela o utlwisisa seo, you are able to focus your life. o kgona ho tsepamisa You bophelo ba are able hao. to put your energies on what God O says kgona ho bophelong ba beha hao. matla a hao ho seo Modimo a se And you are buileng. able to see good things around Mme you. o kgona ho bona dintho tse ntle tse o Knowing your potapotileng. purpose, eo Modimo a beileng bophelong ba hao, Ho tseba sepheo seo Modimo a se beileng in your life. it brings your life into a space of longevity. Ho tlisa bophelo ba hao sebakeng sa People, they boleletsana. die before their time because they don't know why they must leave. Batho ba shwa pele ho But nako once ka you baka la ho se understand tseba what phelelang. God has placed you here, O hloka ho utlwisisa why Modimo o it beile makes moo. you to look forward for Ho another day. etsa hore o lebelle letsatsi le leng. And the other thing that God does mo Ntho e bophelong ba nngwe Modimo rona, a e etsang in our when you know lives. His purpose, Ha o tseba sepheo sa hae,
who understand who created you. O utlwisisa hore ke ma o hlodileng. So whoever has created you, Ya o hlodileng, the truth that he has set on you nnete eo a e beileng ho will wena, make you to dispel the lies that the enemy said. e tla etsa hore mashano a o serasi wa tlisang a balehe. As I close, what I said about the black color and the gold one that comes Seo in. ke se buileng ka di mmala tse mmala ena. Mopesalema, you created me, my innermost. O bopile ka hare ho nna. Psalmist Botebong says, ba ka. you created in my innermost. You knit me together Wena a ileng a nkopanya in my mother's womb. ka popelong ya mme wa. Look, therefore, this determines or settles it, Sena se qeta taba ena. that it is not only the egg and the sperm that did Ha this, se lehe le peo tse entseng tsena, but it's the will of God. empa ke thato ya Modimo. What is your purpose? Sepheo sa hao ke eng? What is it? Na That God sepheo has sa called hao you? ke eng? Let's bow our heads. A re kobeng hlooho tsa rona. Ntate, lerato la hao le likaka le ntsi tabetsang kutlo ki le hlola le tle tsebilo le ga batseile le me la kali rareile date le rato la hao le kaka le tsi tabetsa kutlo ki le hlola le ntle tsebelo le ga batseile le me la kali rarolla maleme ya rona o sengwena Modimo wa ka. E ra re bula melomo ya rona e be re bua that makes sense to the one who doesn't know your grace, Modimo wa ka ya lokileng. Fill in us your peace, Modimo wa ka ya lokileng. Jwalo ka mina thoko a tshware lerato la hao Modimo wa ka ke le re hlolang. Le re hlolang maphelong a rona ntate ka dinako tsohle. Modimo wa ka lokileng lefatshe le a kula le hloka phodiso, empa ntate re hloka hore re be matsoho le maoto a Jesu Kriste lefatshe lena. Re thuse Modimo wa ka hore re fihlelle ho tlisa mohau wa hao bathong ba hao. Lentswe la hao le o ile tsatsing la kajeno jwalo ka pula Modimo wa ka, empa le ke la kgutlela fela le sa etsa mosebetsi maphelong a hao. We give honor and glory ntate le o seng ha kajeno ka lebitso le letle la Kriste Morena. Ka hona Modimo wa ka re re mohau wa morena rona Jesu Kriste lerato la Modimo ntate le kopanelo ya matshediso a moya hallang ke le hlole ho rona ka ho sa feleng ka Kriste Morena. Amen and amen. I'll urge you to go to your groups as you did last week, and may the good Lord bless you. Kilala kimutsepile datea lirato kilala kimutsepile datea lirato kilala kiutsepile datea lirato ya lirato
Kilala kiutepile